Arua kirikuria mwana ndagitari ni agutariria thina ya kirungurira kiriana. Ndira twarire bantu cegie acindi kiri twana tutu nini. Twana tutu nini tugwatawa muno imurimo wa acid. Kana wantu baugaga unde na kirungurira kana gastritis ana baba nini no bagwatwa ithina jeu na kabia kuga inya twana tugonka no twina thina jeu ukethera mwana ku orikia kumonkia ari karagaraga iteria rigwate ne umasi wa mala mwana ku kethera gitarari gego karagiteria no twina thina ya acid kiu bonge nabu na ndenda twariria mantu jagie twana tutunene tugwita skuru tukuria twana twa miaka 2 3 4 5 6 mwana ku no ethwe ena thina ya acid kiu neketha acid ne kingi aga muno namberia kureta thina no kethera mwana ku muno kwina na bakarite bakiuga uni nkuigwa ndina uchungu kana murimo kiu akaigwa na roa kai kiu ukethera mwana okunya no etherwe no taika kana bangi wethere nyati utaika kwi bangi ukethera ibako wanja kundairia na bangi wethere bati kundairia ndio ukethera mwana omurumia uri ambiria kureirio ore aragiciko kia biere kia bithatu akambiria kwira ma inkurumo ikiu igita ro ndai kwira ma inkurumo ikiu mwana oku no ete agategerwa gintu gitawa akathirwe ithimi kioroge akathirwe kithimi gitawa stool for microscopy kenda mwana oku kiuki keja kwithirwa athithirwa kithimi gikonekana kina gintu gitawa calcium oxalate iketha chi present gikiu riu ni evidence imwe gukwira atiri mwana oku ena thina ya kwithwa ena acid iri iguru kiri kiu kiawe. Number 2 mwana no ambirie kwithwa ena thina iu akethwa imurimo jwa H pylori na ju na akeja kwithwa ena H pylori mwana no akare ai presenta kana akitharwa ena thina chia acid na igyo tumekwenda kuga uju ikeja kwithwa mwana oku akara kiuga kiu ringi ukethera mwana nawe muno ajairie gatentema kinyana baba bakomba kweresa bwega burua kwire au ni yakuigwa kwina thina mwana na ategerwa mantu ja acid baba bakarita bageta baba gurira ndawa cia njoka cia miba na mbugia mutegerio kwa itutigo kara twiguraira ana ndawa cia biu cia miba anga cia ere atona bambiria kuga kiu mwana okuno etho ithina ya acid umuchumbura na ngore mwana kuthena thina ya acid kana kuthena ena gintu gitawa reflux ni ara withara kithia kana kaniti ni gakenge gagonga gatirambiria kuria no kitheke na thineu na thineu igachumbura mwana muno ningenda kuga uju muno thina iu ekutha mwana ena thina ya acid no ereto H pylori ije ni bacteria ni yonekanga muno kiri contaminated food irio bitetheri na ruji rwe contaminated mwana karenya ruji ruru tichamuki dore thina weketho ereo netho ereo igaturetera thina cia acid bonge nabu nyana bara bakara batikuria bakara na mpare gitari raja iyo no itume mantu jau bangi nabo kwe bangi bakara baejanga wandawe gitari onde especially ndawa ichitwa painkiller bakara beja mwana painkiller all the time ikareta thina cia kwithwa na mwana ena thina ya gwitawa irio kairia arabi gaitia kana ukarakiuga kiu nonto bwa acid kwithwa ingi bangi nabo yukara mwana gitari ringi aruma wirio bya kurutiria igitari onde ketha mwana kukara muritairia irio igitari onde iwe kareta thineu bangi bokara baire ja matunda jaje na nchecho mono je na citric acid igitari ringi uketha mwana kuja wijwa karairi ja gyukira rukiri matunda wijwa kuria na iwe ne tuma acid kaingia kiu na gachoke garetera mwana thineu kuke kutha mwana oku na kara akiuga kiu na bangi bakuringithiria au na bakwire unini onkuga kwina thina please ndenda weta bathithirwe ithimi nugirie ki daktari akomba kumo examine na achoke amuraurie biuria bingi na ajukie history na kamenyetherwa ni acid guchumbura mwana oku kiu kiawe.